Inshuti bavandimwe, muri iki gitondo ni ku itariki ya mbere kwa munani, none ni umunsi w'umuganura. Urubyiruko, abantu benshi twagiye mu muganura, turishimye. Ababyeyi muri kubabona, tugiye mu muganura. Tugiye mu muganura aha ngaha, habereye mu mashuri. Ababyeyi tuvuye mu muganura turi benshi, twambaye inyambaro za kinyarwanda, intsinzi, ibitenge, amakote, ibibabi, hari inka, ubwatsi, hari ingabo. Tugiye mu muganura, muri kubona ingabo yose barahari. Baraza, hari abo bagurira aho dukorera, hari n'abo turanguza nabo bakabicuruza. Gusa turashaka gukora uburyo ki natwe twajya tubikora tukanabyicururiza muri rusange. Ibintu dukoresha tubigura ku masoko, biraboneka. Kandi Rutsiro birahari, hari i Gakeri niho turangurira nta nubwo tuharemba. Hagati aho twatangiye mu itsinda ryacu ababyeyi bafite abana bari mu mushinga wa Compassion International. Ubwo rero nibo bari muri iryo tsinda, bikoze mu buryo bwo kuvana abantu mu bakene. Ikaba ishuri risanzwe, abashaka kwiga nabo bakaza bakiga nta kibazo. Umuganura muri kubona ko ibintu byaryoshye kabisa. Iwacu ni ku muryi. Twagiye hano mu gashuri kari hano hirya. Hano hararyoshye, naberetse ahantu biri kubera, ruguru imbuto, ibiki. Umuganura ze nta kintu batazana, ni nka Expo-Man, ni nka Expo-Man. Ku buntu we. Kati hagati. Kati hagati. Tarasaze. Urakomeza ko mwana.